That's all for today. Yo, what's up mga kabisaya namin dito sa Lyrics TV. Party popper! Teka, botol yan mo alam. Yes. Right. Ato, nanaman na tayo. Oh, shout out sa Pogi. Okay. Shout out to you. Party na mo karon. Pero Nangaon sa gawas. nangaon mi sa gawas. Di balik. Good. Okay na guys. Kenapa na guys? Apa pala yan ano? Pinaskuhan? At kayo, sa karon atong sugdan ng atong pag-book dari sa Dako kayo salamat ni Kusihan. Dari sa atong mga barangay. Later. Yo, what's up mga kabisaya? Meron sa kuhan guys, Puente Osmeña. Kay matilaw din siya sa Tuslobua dito sa Puente guys. Gikan ko sa kuhan party sa may lyrics kanina. So, napas pa ni siya guys. Kay mo tilaw lagi sa Tuslobua dito sa Puente niya. Awang itambo. Gawan in taon. Awang. Bad timing guys, really bad timing because uwan ka dire sa Puente. Mo tani makakaon ba ni akong uyabog Tuslobua. Alright guys, since uwan mo kaayo niya nag-close na sa dang Puente 12 kuan na sila 12 midnight ra sila kutob, so nami ron sa McDo. Paon siya kay gutom man siya. So, Tuslobua man sa iyang kanon. So, dari na siya sa McDo. Kay close na ang Puente. So, tomorrow na lang daw siya mo balik siya sa Puente. Tara siya. Nya, pag binamalas ka naman. Malay. Makikita na to sa kuhan. Okay, Ogma. A few moments later. Yo, what's up? So, nabalik na ko diri sa kuhan sa Lyrics TV kanina kay dito mo kung kuhan. So, na diri guys. Ayam Bisaya. RRZ. Utang Bisaya? Puta. Chungwa. Okay na ka, Chung. Good evening. Last Christmas party with Miss Ward. Hopefully mag-tonight. Thank you.
Another summer day has come and gone away. Paris is cold, I wanna go home. Someone else's life. It's like I just stepped outside. Came but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. And the river where the stars are playing. Dancing this way. Hold me close, so wait no more. The river where the stars are playing. Yo, so Christmas party man na mo diri sa Sony guys. So mag exchanging gift me guys. Dating gawin. Yo, exchange gift. Yeah. So I love my maniti. Di bali, bunutan ni Mami Simudia. Shout out pala sa team natin. Party popper. Dito po, dokit mo. Nako na kuya ko to. Ako na din yung model. Pag manghuli ka ba naman ito, masadsad. Sad yun na. Let's do this. I love my manito. Love my I love my manito, yes I do. I love my manito, but I won't tell you. Wala na excite mo. Kay Bao na. I love my manita, yes I do. I love my manita, Yes or no? yes I do. Yes or no? I love my manita, but I won't tell you. Any gunita na kita sana. I love my manita, yes or no? I love my manita, yes or no. I love you, I love you, I love you. I love my manito, but I won't tell you. Napkin ko pa. My manita, yes I do. Excited kayo, no? Excited kayo? Excited kayo? My manita, yes I do. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Sabayan ka na mo, sabayan. Kondom kita ko awan. Awan, ato, three, go. I love my manito, yes I do. Yes or no? Yeah, my manito, yes I do. I love my manito, no, you know. Exciting juga kayo? Exciting. I love my manito, yes I do. I love it, I do. I love my manita, yes 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 I do. I love my Bagbag. My manito, yes I do. I love my manito, yes I do.
May exciting di kayo eh. So weird. Wow. So weird. So weird. Yo, tuloy pa rin ang saya mga kabrad. Lingaw kayo. Numbers. Powered by Converse. Nakilalay ko sa'yo, bakit ikaw ngayon ay Wala na. sunod, isa ka na magpasalamat diya. Dula ka ron? Dula sa baso, dula sa microphone. Wala kang limahong duga. Basta kayo na pahumot regalo. Hindi daw, Isa na actually, kaya nga niya. Excuse me. Kaya nga idea na mag-party is Miss March ni because you all know na si Miss March next year exit. makes it na so Oh, big hug. Ayoko sana na ikaw ay mawala. kasi nga wala na siya wala na tong friendship. Big I know God give her kanang better opportunity kay we all know Wala Miss kayo March naninom. Miss March deserve to be happy sa family. I know Miss March kanang makita man mo nga asa kung sagit ka asa ka deserve niya asa ka belong. Yes. So we are confident nga kung mo padulungan nun is kung success in life. Kahilangit. 1 month, 100,000 Pero si commission. Yogi naguna na. Sa akong God side, give me you. Salamat kay ni Ma'am March, no? Kaya, Ma'am, Seryoso ni ko, ma'am. Itong Ay, panahon, almost. Almost 6 years ago. almost 6 years kami panaguban ni Ma'am March. Kaila siya nako, kaila ko niya. Sa mga Ang sabi nito. Objectively. Last to. sige mo do? Lento. Sige do? Bitaw mamay kay murag salamat is tanan-tanan ma'am sa pagdupa. Pagdupa namo. Now nga dili minimo kalimtan no. Kay kanis ma'am dako jud kini katabang sa. Wala na tag organiko ma'am. So magpalit ang baboy. Pero ambulance. Before na usog guys, ako nagkapusog. Manamid. Iwalay mo, bro. Sira nil. Ngayon pasalamat ni Ma'am Marge good. At first, nagtuko si Ma'am Marge is stricta kay tanan. Tungod kay kung di mo katawa si Ma'am Marge, grabe ka maldita gano'n na. Pero sa time na kilala ko si Ma'am Marge, hindi na si Ma'am Marge. So gani. Although stricto siya usahay, pero makaingon mga sa Marge, mayo kay sa to. Isa sa kanagala itong mga sayo. Isa sa kanagala itong sayo. Si Ma'am Marge. Siya, kanagala ko na ay na superior mo yung maayo kay sa tanan gid sa atua. Kanang pagpangsaka ni Ma'am Marge parang nasa atua ra po barata. Pagkabalo sa itong sayo, kung sa angay ko i-improve. Kung wala kang dinapasalamat ni Ma'am Marge good. Amen. Salamat kay Amen. Ma'am, Ayoko sana na ikaw ay mawala. Manis ko na mi. Ping. Ay, salamat kay. Ay, ma'am. Ay, ko tari mo grupo. Okay, 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3, smile. Yo, what's salamat up? ni So, Rims. iba na atong party. Subscribe mo niya. Subscribe. Saya o Rims Olivera. Yes, subscribe po si Juan. Sila. Padong pala sila. Hi! Hi, so shout out to Joanne. Ako'y nakabulot, yatag ni Rem. Yes.
Miss Marge, thank you kay Miss Marge. Thank you, Ren. Welcome. Welcome. See you around. See you around. Yo, saan sa'yo masulti ni mo, sir? Ang may kasulti ko eh. Gabing lingawag yun. Yo, John! John, saan sa'yo masulti mo, John? Kanang happy kay ko. Thank you. Okay naman may mag-touch si May. Kain na ko ikaw. Yeah. Dito na may kasi ka ni. Hindi mo musulod ya? Sa meron ko gusto. Musulod? Nindot, Okay. nindot kay para siya farewell party sa mong manager. Musulod ng taga-jut. So by next year, Ulit ang mga hopefully alas dos. okay kaya po nagdagan sa store kasi wala na mong manager. And I know God has purpose. Sige, bye. Thanks. Thank you, Rex. Okay. So, what's up guys? So, Hi. di ba may mauli mo? Manisko sa Manisko kami, guys. Mauli. Happy sa may guys. Yeah. Yo, what's up yo? So, nakuman na may panisko enjoy sa tayo. vlog. Ulik. Look. Joan. Oily man. Oily man. sinaw na kay Kagnaw Kaluguna. Kapoy. Thank you, guys. So, enjoy. So, nakuman na mong panisko. Rough. Maura to. Tara. So, alright guys. Manguli namin guys. So, Wala na guys. Kaya Dire na mo. nahuhog na si Dili si dari na mahuman na tong vlog. Kuya Duran. Actually guys, Princess. si Joan correct. Pero ang bana ni Joan ara dire. Yeah. Shout out to Shout Joan. out. So that's all guys. Kung Bisaya ka, subscribe na. Bye-bye. Thank you for watching. Usap man udto karon duty nami kay gabi party mi pero sa gawas mi nagkaon ni hapon mi dito nami sa Mango sa Nguyong Express then mag-party adto mi hulik sa sayaw human adto Mango enjoy po. That's all for today.